O San Miguel Arkanghel, manwalo ka sana kening pamakilaban mi. Antabayanan mo keng salang sangking dewakan ning mapamirayang demonyo. Pag amu-amu mi ka, king lupigane saning Dios at ika, prinsipering ehersitos ning banwa, king upayang tinggap mo king Dios, patulandungan king impyerno isatanas, pati na ring aliwang mga rawak, ay espiritong loyon-loyon king yatu, at manintun king kasirandaring kaladwa. Amen. San Miguel Arkanghel, ipanalangin mo kami, king lagyuning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Lukluk tamo po. Keng June 16, Biyernes, piyesta ng Sagradong Puso ng Jesus. Iting kapiestan atin niya pong Triduum, parangal keng Sagradong Puso, manibat keng June 13, 14, 15, and then on the 16th ing piyesta. Magumpisala po ring Triduum, Martes, Miyerkules, Huwebes, respectively. Impong oras, manibat 6 o'clock exposition, patangkay ing misa 7 o'clock. Ulitan tayo po, June 16, Biyernes, fiesta ng Sagradong Puso ng Jesus. Triduum, magumpisan June 13, 14, 15. Magumpisaya pong Martes, Miyerkules, Huwebes. Magumpisaying Triduum, 6 o'clock a.m. Misa, 7 o'clock. Misang piyesta, June 16, 7 o'clock ya po. Ulitan tayo,
7 o'clock, misa, kapiestahan. Takal pong salamat. Ipamalita tayo, batayang parangalan ing sagradong puso ng Yesus. Takal pong salamat. Ing kapasalamatan dari Chris and Jan Katakutan, Lynn Robles Dizon, para king makapasubaling kapag nasandari, Jose Pepe Hizon, Elmerlet Villarosa and family, para ka ring magmasusi king Aldoning Karelang Kebaitan, lalong-lalo na di, Mar Aguilus, Rosalina Kunanan, para king malagwang kapaldanan dari, Joel Miklat, Aurora Bautista, Evelyn de Guzman. Iulino sana king kayarian ng maligaya, ring kapatad tamong meyango nabye, lalong-lalo na ring kaladwa dari, Lilian, Dennis, Sheila, Benamin, Leoncio, Marcelina, Francisco Sr., Roberta, Felino, Maria, Fernando, Violeta, Delphine, Nerissa, Carlos, Josefina, Aurora, JP, Jude, Luz Viminda, Bienvenido, Juditas, Mercedes, Onofre, Benigno, para king kayang second death anniversary, Narciso, Primo Senior, Lolita, Benamin Senior, Galasiano, Marcelina, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
itad kang Kristo. King Domingong iti pagmasusyan taya ing solemnidad ning katawan at daya ng Kristo. Panandaman taya po ing presensya ning ginubusal tamo at ban maging mabungaya at makabaldugan ing kekatamong pamagmasusi. Agkatanda kayong makisan metong karing panalangin at pamagkanta. Talakad tamo po para king dalit apamuklat. Ilagyunig pa ang punanak pa ni Espiritu'y Santo. Amen. Inu manatiliya kay kayo. At kaya ka Maya antimorin. pa abak po kay kayungan. Maya payabak po amo. Ngingaldoy ti pagsalibran tayong solemnidad ning katawan at daya ng Kristo. Panagkat kay gayong yan impenandit, garakantalag kayong luptang, nagkakatam personal kay dunan king Diyos kaniting banalamisa. Bangkanita pagindamanan ng ginuing kakatam panalangin at miyayiliwang kayadwanan, agdanag ng yag kastapa ang kapanisyon, karindapatantang kasalan kimilabas. Itangan po, magkumpisal ko. Kin Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan, ulinitay panigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, kin Diyos aginutamo. Diyos sa mayupain duto, pagalwa nagatamo, at king pangapatao daring kasalanan tam, dala nagatang sana kimpye alang angga. Amen.
O Ginoong Yesu Kristo, adwan mo kay gaming maging katawan mo kami para kimbiyening yat. Pasignangan mo kami keti kapamilataning kay gangamano ning biye. Ipagkalab may kay gaming katawan mo ba na panganmi at ingkay alak ning tula. Ban ainom mi, ban lalo keng maging kawangis mo. At mabiyasang mi bebe ibat keka. E namu bukod para karing kekeng sarili nun para king Diyos at para karing taang makapaligid kay kami. Pisan metungan mo kay puso at kaisipan. Baning yatwa kilala ning mabiyeka karing puso mi. Maging ginura ka sana, nginit kapilan paman. Mumunang pamamasa. Pamamasang ibat, king libro ning Deuteronomio. I Moises nga nagking balayan. Ganakat nyo nung makanano na kayong tinahid ning Ginoo kaya kayong Diyos. Kilub ning 40 banwa, king disyerto. Ba na kayong iturong maging mababalog. Ba na kayong panyubukan at kilala ang gaging kabubusala ning pusoyo. Ba ng akit nung tupad kopin o ali kayo, ring kayang kautusan. Pepadukwa na kayo, peparanupa na kayo, pepakana na kayo, king mana, aeyo pa, bitasang balo. Ikayo ang ponding pipumpunan nyo, banketa at alastasyo, kinging tao, emo bukod king tinape kakanan, kakanana ka rin iya ing mabibye. Nunek ing sablang amanong may papasyag, king asbuk ning Ginoo. E kakalingwan ing Ginong kaya kong Diyos, amilwal kaya kayo king labwat ning Ehipto. Ibat king pugad ning pangayalipan, ya itang tinaid kaya kayo, kanitang maleparan, at mga pangalab a disyerto, labwad dareng mamaping ubingan, alakdan. Kawaya ing pepasibut danong, king pekamasyas, diling batu, baka yung may kainuman, busal nitang lugal, ayalang danong. Ya ing pepakan kaya kayo, king mana, keta king disyerto, pagkabye, aeyaraman, malit-malitan, dingke kayong pipumpunan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Purihan me ing Ginoo, o Jerusalem. Purihan me ing Ginoo, o Jerusalem. Purihan me ing Ginoo, o Jerusalem. Purihan me ing kekang Diyos, o Sion. Ya ing patibe kareng kekang pasbul, at kaya lang panuwanan ding kekang anak. Purihan me ing Ginoo, o Jerusalem. Ya ing babye kapayapan, kareng kekang angganan, at king mayap diling trigo, karina ka paksabian. Potang muto siya, agad iting matupad, keti king yato. Purihan me ing Ginoo, o Jerusalem. Papabal ing amano na kang Hakob, ding tuntunan at kautusana kang Israel. Kareng alwang bansa iti enegewa, era ko akikilala ring kayang kautusan. Alleluia.
Purihan me ingino o Jerusalem. Purihan me ingino o Jerusalem. Kadwang pamamasa. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Ingko pa ning kanwanan, apasalamatan taking Ginoo. Ewari, mga baldugan king misulusulo tamo, king daya ng Kristo, ngening miminum tamo, kaniting kopa. At ing tinape, apira kayanan tamo, ewari, mga baldugan, king misulusulo tamo, king katawa ng Kristo, ngening kakanantaya. Uling alang ating metong at tinape, itangan, lipat ning dakal tamo, metong tamo mong katawan, uling misulusulo tangan, king metong mong tinape, ing amano ning Ginoo. Salamat, King Dios. Sekwensya. Puryan me, O Sion, ingke kang kaligtasan. Puryan me, karing dalit ning tagumpe, ikristong arimut pastul atune. Iyatad mo keya, sablang kapurian abalo mo. Migitya king sablang apagkalub mo. Ingkeya mangayin tulid kapilanman, disnan alimo. Makapasubaling paksa, king masayang kapasalamatan, yaing magkalambye at mabye tinape, angeni king arapan mo, serya ng babye. Ibat karing keyang gamat, king minuna may kisulo, antimo ing baluta mo, king kasalpantayanan, mit mong tetagan, ding labingadwa mitipon la king apunan, matingid at malino, iyapse ing dalit mo, e magkulang king tula, at mayubong siwala, ibat king puso mo, kapurian ikalat mo. Uling king aldo iti kapiestan sa slagya, inyang king minuna, mitatagya, itang apunan ang makapauna. Kaniti ing bayong ayin ning bayong kautusan, ing bayong ari ning kapahayagan, pormaning matwang rito, keyang angganan. Ngeni ing bayo, ing sadya, papawina, ing katutuan, alino tatabina, sala alilan, ing lungkot ning kabengyan. De patana king tauling apunan, Kristo, penabili na, ulitan, keyang kapigaganakan kapilanman e kalingwan. At keyang tuntunan gawan, guyabnan, tinape at alak, kaya katang papagbanalan, gagawan ulinita, sakripisyo ning kapayapan. Iting katutuan, balang Kristiyano pakibaluan, tinape gagawan keyang katawan, alak daya ng kakamal-kamalan. Panimanman iayabot ning kaisipan, dapat paniwalan, uli ning matikding, kasalpantayanan, amanalig king dibinong kayupayan. Lalamdeting tanda, karin makapampan, bage-bage, eya saling kwalta, eya tarok ning kaisipan, anyu ering bage-bage, ilang kekatamu akakit. Daya mitugtog, at laman may pisi, dapat isano mang pagmulalan, at anda kareti, ikristo, balutang kabilugan at yukenit. Ninuman kaniting pamangan makisulo, Kristo ene pangitilan ni paglatyan,
king balang apilasa, tuneyang kabilugan. Libo-libo, anting metong talatanggap langan. Metong anting libo-libong talasalpantaya, mamangan keya, akapilan man mapawi ulaga. Mayap at marok, king bangketi makisulo, miyayaliwang paintungulan, karela sa sadya, alang kapupusan akamatayan, obye alanganga. Bie ing kareti, kapahamakan ing kareta, lawanyo, metong lamu pakisulwan, pareho karela, ibinunga. Potang ing sakramento mapiraso ya, magduda alika, nune maniwala iti mesabi, king ing balang me pising tandang mayayakit, ing mismong kabilugan, kayang dalang bitbit. Malarigalo, masagsag aliya, pamamiraso king tanda, milyari, Jesus, alang pamibayo, karin manatili, alang bawas, alang kulang. Nyo, ing pamangan ding anghel, miyabyeyo, king maglakbe, ami batang migkapilit, lawan ing tinape, ring anak, ibat banwa, karing asu, sukat magamit. Katutuan, minunang larawan may ganapla. Isaak, makagap, kusang loob, a biktima, Cordero, Pascual, Diana, Misalwak, mana karing pipumpunan, may baldog, ibat banwa. Mismong tinape, mayap apastol, sesen mo kami, Jesus, king lugod mo, dakayanan mo kami, pakasngawan mo kami, pagluwalo mo kami, ing alanganggamong kayapan, sana iyatad na kami, king labuad ning bie, ban akit mi. Keka, ay sablang bage, balo mo at arapat. Ninuketi king yato, antikan niting pamangan makayibye, kambering kekang santo, mababake man, kaya kami sa ipagkalob. Makadalo king bangketi mo, karin banwa. Kaya be, talapagmana at paintungol abisita. Amen. Alleluia. Talakad tamo po, ban parangalan ing mayap abalita. Ako ing mabiyete nape atini pa ibat banwa ngana ning Ginu ing ninumang mangan kaniti miyeya kapilanman. Inginu manatiliya kay kayo, At keka antimurin, pamipasyag king may papalitag pangkang zanwa. ligaya keka o Gino. Jesus nga nagaringkekal danaudiyo. Ako ing may piyete nape at tinipay bat banwa. Ing ninumang mangan kaniti miyeya kapilanman. Ating lamang ku, ya ing tinape ay piye ku ban miyeya ing yato. Uli na niti, mapali lang may babadbaran ding udyo. Ngarang may papangutang.
Makanano ng ay biye kay katao ng taong iting kayang laman, bata mo nga pangan. Nga nang Jesus karela, ing katutuan sasabihan ko kay gayo, nung eko mangan king lamana ning anak nin tao, at minum kin daya na eko mye king sarili yo. Ing mangan king laman ko at minum kin daya ko at inyam bye alang angga at pasubyang king mye king tauling alto. Uling ing lamang ko tunay ang pamangan at ing anakon daya tunay ang inuman. Ing mangan king laman ko at minum kin daya manatili ya kanako at ako manatili ko kaya. Ing mabye igpa tinubod na ako at king uli na mabibiyeg. Ante mo naman ing mamangan kanak mabibiyaya king uli ko. Iti yung tinape tinipa ibat manwa. Eya anting penganding pipumpunan yu. Menganda, dapat kaibat metela. Ing mamangan king tinape iti, miya kapilan man. Ing mayat na balita ning kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Kita pong Webis, June 8, may ka-ordinasyon pamagpari, karingking kalulot, pisamba ng San Vicente Ferrer. Ing mi ordinan, yapining Reverendo Archon de la Cruz. Ketang ukdong pamakinabang, kabang papakinabang yung arsobispo ka rin tao, at yung metong lalaking kilik-kilikaning kaya linapit para makinabang. Yung miras na yung obispo, dinuwang na yung kayang kailingga, matuling atin yung tatal na nayanak, kining kasumagid ng wanan agam. Kay Batanita, may kuya, at saka ni Pengan. King enabalo, ating alus kapit na ketang hostya at tinggap ng may balag king flooring na nimpisamban. Kay ba't at hindi natang pa, kasunod na ni tayapin meto nga bahay, kay ba't may kinabang niya, anyang makoya, adalpak ni, itang luskapit ng hostya, ame balagketang lalaki, aminuna kaya. Ikit may adong mata, ining kasiping kong egbalo nung Dominicano ya, o nung Franciscano ya, ining kasiping kuling aliwaya datang ay piblas. Tinikdoya agad-agad at kinuha ni itang alus kapit ng hostya at dela ni King Sakristya at kinangwayang danum king meto nga container at linaso ni karin. Ako king sarili ko anyang akit ko itang pangabalag na nitang hostya ngeni bibitas ako king sarili ko makatud kong king ganakong pamag-distribute Holy Communion kapamilatana nindila. Kasi nung kenyan dila, miyabyeita, mabalag. Baloy po, ating hostyang dakalamugmug.
ating ostyang masanting a pangagawa. Ating ostyang masanting naman a pangagawa, alayang bugbog bitasa. Nyapin ka rin, dapat maingat tam. Nung maniwala tam, king in consecrated host, yapining the real presence of Christ, na ito magiyang katawan ng ginutang Yesu Kristo. Nungin niya, yung mangkigatang posture kayong pamakinabang, kailangan maingat tam. Na po, yung pamakinabang kayong dila, traditionally, pamakinabang kayong gamat, o yan, lately done niyo. Of course, kay binunang panahon, natin mo naman, pero in traditional, pamakinabang kayong dila, may gumpisang maranon. O neng, uli ning daratang virus. Ang demonyan, dinatang yung SARS, dinatang yung COVID, at may liwa pang klaseng viruses. Yan. Din tao, nepo, mintala, ketang posture, pamakinabang kinggamat. Tatakot lang, hindi ng virus. Pero ila tatakot, disrespect o irreverensyare, o iregalangan, yung kabanal-banal na katawan ng Ginoo. O kaya, mapalyaring miminano kasalpantayanan, king tune, presensya na, yung ginutang Isu Kristo. Ngini, at nakatampa magkakasakit, magbalik kitang tradisyon, kendila, ang garin pare, ela para pareho, understanding kaniti. Kami para pareho. Ating maburikin gamat. Maburikin gamat. Ela kasi bisang potamitag kilanla kitang wawa naning penitente o kaya mas mayan ibeme ang konsagradong ostya keng gamat naning makinabang. May liwang rason, pero tandaan tamo in the consecrated host, yapin in kamanal-banalan akatawan ng Ginoo. Nais itong mamaliwaya, imposture tamo. Dati-dati, lawin niya muna potang makinabang yung first communicant, ding anak, atin lapang sikloran, pakabelo la pa. Kay bananita, makabenya la pa. Makasiklod la. Tanggapan de, ang kabanal-banalan, agatawan ng Ginoo, kandila. Anyang anak lang, anak tang malating. O, ba't nga ini? Mila ko ito. Nepo, mila ko. O, ito yung kapupulmeruan, respeto at kagalangan. Aminulat na rin katekista, karing anak, ang mga lati, ang makinabang, antat sat po tang may ragultano, aliwanin kay katamong kilos at kimot. Yapin, ngayon aldoyti ng Corpus Christi, Fiesta. Balikdan tayo, burigal kong idala, ilagad, papunta kitang kasagraduana ng real presence of Christ in the consecrated host. Tulad nito, yung posture tamo. Posture tamo. Samastan tayo. Dapat atin tamong internal and external disposition itong makinabang tamo. Number one, tang internal, dapat malinis ka konsensya. Dapat may umpisaw ka. Dapat alakang panandaman kay sarili mo na at yung kaking mortal sin.
o iting internal disposition. Ne po. Metong niya ito. Number 1 niya ito. Then number 2 po, tanggapan mo yung ginutang Iso Kristo. Laban niya naman yung posture mo. Kalupa na mo nitang anak kamalati, anyang first communion niya. Makasiklaw niya. Makabenya. Kay ba't na nito? Ilawit ni indila na tanggapan yung kabanal-banal na katawan niya. Siguro ito nagawa ito. Siguro ang agawa ta mo yapining, hanggang makatalakad ta mo, yung posture ta mo, makabenya. Magbenya ta mo. Hanggang yata makasiklot. Nung agawa mo yung siklot ko, okay lang. Pero nung yung mo agawa, kahit na makabenya ka arugong makanyan. To show respect and reverence kining kabanal-banala na katawa ninyo. O na istung etageway it only shows one thing, lack of faith in the real presence of Christ. Diba? So, in the tribe ko, out ko kini, yapin itang reverensya, yapin yung kagalangan, respeto. And on top of it all, yapin yung labentani mo yung kasalpantayan ng tamo. Kota miminaya, o may nani talaga. Tungkol king kabanal-banal na katawa ninggil. Anya, ngayon panunay te, makanya ning malilyari, ing kalapastanganan. Tiboy tang milyari kitang Huwebes, June 8, ing ordinasyon. At imuyan, kitang March 21, 2023, kasagsagana, kalilibot na ning Kwaresma, karin king Ateneo, metong senior student high school, nanong gewana, king wane, engga, kabanal-banal ang katao ng ginuking gamat na, at kaibat na nita, inuli ne bale, niretrato ne, at pinost ne, online. Dinina ne, o ni crispy, hana, crunchy, hana pa. Nung inya, itang March 21 na ito, may suspending misa, king mabilog a universidad. Bangkanita, makapag-act of reparation kening kalapastanganan agewanan ning metong aatenista, metong elite and popular Catholic University ketiking bansang Pilipinas. Kaya tayo pa pong March, April, May, June. Ita, niyang kapalyarian ita. Anya, makanya ning malyaring agawana ning pamakinabang king gamat. Mo itang istorya nga ita. Kanita pa, ing meto nga anak, may makinabang yag, king gamat. At inyan daladalang container. Datok no ka rin. Potagay muntaya king aliwang pisan. Nagkakitang may karakal dakalya. Anya muntay keng restaurant, muntay keng CR, pinas do keng inodoro. See? Kanita po, alay man binatbat, itang milyari, king Ateneo, kitang March. Alay man binatbat, itang kitang June 8. Kasi dakal, lalong-lalo na, ngining panuntam. Mapalyaring iti kararaptana na ning kalaban. Ne po, sana
managumpe, kaya kampong ka, sana, kasalpantayanan ta, titinag, manatiling matindi at matibe, masapsap, bangkanita, balutan ikimutta, agyang inasabyan ng pari, agyang inasabyan ng katekista, agyang inasabyan ng metong obispo, na ika mismo, on your personal account, sabihan mo kayong sarili mo, this is the real body of Christ. Ang kanakong posture, disposition, o tanggapan ke, o bayo ke tanggapan, may umpisan ko, at po tang makinabang tanggapan ke, ketang masanting a posture o meto nga paralan, anong nu, manyaring masabing irreverensya o alakong kagalangan in real presence of Christ. Sana po kaniting piyesta na ning Corpus Christi, piyesta na ning kabanal-banal na kataon at daya ning Ginoo, realize na ning balang metong at metong kagatam, kabaldugana niting piyesta ng iti. Kapamilata na mo kitang metong aspeto, yapining reverensya, kagalangan, respeto, in real presence of Christ. Amen. Talaga. Sasalpantaya ko, Kin Diyos si pangmayupayang tutu, linalang king banwatiato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ning Espiritu Santo, mi bait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi paku king krus mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa makalukluk wananin Diyos sibpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabye ampon menga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding Santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanganga. Amen. manalangin tamo, baning Ginoong Yesus, ang tabayanan o king dalan nimbye, hanggang maaw kayo. Ing pagibat, king balang kedunan, manatili ka siping mi o Ginoo. Itangan po, Manatili ka siping mi, O Ginoo. Banking mabilugayato, ing Ginoo yaing maging sikanan, ding tatanggap king kayang katawan at daya, at ing maging kayan tabera king bie, manalangin taking Ginoo. Manatili ka siping mi, O Ginoo. Ban Yesus a ginuta mo, yaing maging sikanan ding mirarake, king karelang tinape, karing kapatadda, at ayagyag do sana retang pabiyasang mirake, king karela, manalangin taking Ginoo. Manatili ka siping mi, O Ginoo. Ban Yesus a ginuta mo, yaing maging sikanan daring magkasakit manakit, king karelang tinape, at ding kewala nobra, manalangin taking Ginoo. Ka siping mi, O Ginoo. Ban Yesus a ginuta mo, yaing maging sikanan daring masakit, at tatanggap keya, at detang malyaring tanggap keya. Ban king makananumang paralan, maging malapit yan naman karetang makapakinabang, manarangin taking Ginoo. Manatili ka siping mi, O Ginoo. Ban Yesus a ginuta mo, yaing maging kekatang sikanan, itamong makatipon keti, para king Eukaristiya. Ban yaing maging kekatang tula at sibol ning pamisan metong at pangatagulaling
king balang metong at metong, manalangin taking Ginoo. Manatili ka siping mi, O Ginoo. Ngeni adwanta mo po yung salitang kapagnasan. Manalangin taking Ginoo. Manatili ka siping mi, O Ginoo. Manatili ka siping mi, O Ginoo, ikang ga maging biyemi at tula, ngini at kapilan paman. Amen. Batad balingkakot kay gihundaon matanggap yarapan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapane sa aning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kay katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tam, ginomanan na sana yung tinapi at kaalis sa daraon mi, iyatad na king kay kang iglesia yung pamizan metong at kapayapan at tatalakaranda, idinganat mo mi kumilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuman at tiliyag kay kayo. At kaya ka antimurin, Nayaring puso'y. makayat nano king Ginoo, Salamatan tayong Diyos sa ginuta. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulit sugat at makakabus ing pasalamatan da kayong sablang penandet at numan ka rin o ginubanalay pa
mayupain ito talanganggan Diyos, kamilatanang Kristong ginumi. King tauling apunan, kabang makaluklukya king mesa kambering, kayang apostol, dinauna ing kayang sarili kek, antingalang musing a kordero, ing matatanggap ayin ababye ganap a kapurian kek. E Kristo binyene ke kami, iting kapigaganakan king kayang paman, pamaylasa, panipagkalam na ke kami, ing kayang makakabus sa upaya, mangkaman king kapupuza na niyang panahon. Kaniting maulang sakramento, pakanan ming balayan mo at pasik nangan mo king kabanalan, baning pamilya na ning meto ketawan, lumakad ya king sala, ning meto nga kasal pantayanan, king metong apami samak ning lugod. Lalapit kay ngeni kaniting makapagmulalang sakramento, ban makisulok king kekang dulang at sumulong king wangis ning sinubling mebye Kristo. Ingiyat makisan metong ya king banwa, banikanta ing bayang dalit ning pamaglalang kabang sambandakat pupurian manggaman kapilan at ngamingang kakanta. Sablang kabanalan, ulinita pagpalampuy pabanalan mo sa dining ayin, ngaslag ni Espiritu Ban, para kay kami malyalang katawan at daya ning Ginoong Yesu Kristo. May midang kusang loob kim pamilas at kamatayin kinuwaning tinap. Pero salamat siya kayo piraso ni at binyin ka rin kayong disipulos nga natanggapan niya. Ikaw nga nat kananye, iti ang ganakong katawan na midawon para kay. Kanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinuwaning kalis, si bayang pepasalamat kay kadunyaning kalis, karing kayang disipulos nga natanggapan niya, ikong at minum ko kani. Tiyang kalis ni ganakong daya, ang daya ning payo talagang tipan. Amibu para kay kat paring sablang tao, panggeta ipatawaran ng kasalan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kana. Masyagdaing ini misteryo ng kasalpantayanan.
Kanyang hiningagadakan niya ikpa, ang kamatayan dat pamanyam din ang mebiyay ng nakmu, raam niya kagatin tinapan imbiye, ring kalis ng kaligtasan, laning pasalamatan keg, ing pepalarian makaming, matampang talakadarapan ban sa muyo keg, magkumabaman ang paggamumo, ngayon kami hansanang may sulusulu, ing katawan at dayang Kristo, tipunan na kami ang tingmetong, ning banal na Espiritu. Kinagan may oy pa, in Santa Iglesia makalaganap, king meto yat, banuginap yasak, lugod, kambening kay kaming Papay Francisco, Florentino kay kaming Arsobispo, Pasiano kay kaming Arsobispo, Emerito at ding sa Bulangpad. Kinagan mula naman, din kay kaming ipanalangin ngayon. Minsan pagkilupta mo, ginakantala, din kay katang personal, at kay doon king ginukaniting banalamisa. Ginakan mula naman, ding kapatid ng pepay, naon at maninayong sabling niye, at ding sablang, mihango na biye, tanggapan mo saan. Maligahim nga harapan, pagalol mo kaingan, gahang kayong karapat dapat magkamit, kimbya lang ang gabang kambe, ino na Birhen Maria, indo rin Diyos, kambe ng San Jose, kayong kalinis-linis na esposo, kambe ng apostoles, at ding sablang santos, at tinupat king malmong kaburian, ing kay kabaning panun. Puri nagat paligayang kapamilatan ng Yesu Kristo, anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupay. Kagun Espiritu Santo po nagat parangalan, manggaman king alanganga. Maganaka kaya katam. Ikaw sa gamiyo, ginuking sa bulang marop, nalago ng paggalub, ing kapayapan kayong panahon may, panging kasapan, ing kang pagkalulo, para di kayong may kabus, kayong kasalan, ligtas kami sa bulang kaligaligan. Kaunay kami kamben, maligayang kapanaligan, ing panyatan ni Yesu Kristong kay kaming talapangap.
apostol, ing kapayapan lalakwang ko kay kayo, ing kapayapang ko babye ko kay kayo. Emusa balikdan din kay kaming kasalan, nalaman ng kasalpandianan ng king iglesia at mamayapan me, ampon bilog nagpangking kaburian, kambiyat magari manggaman king alanganga, Amen. lugod at kapayapan ng gano'n manatili sa kapilan man kay kayo. At kaya ka antimurin. Pagtapungin, mikakamitong taom at mikakalugod kay kayo. Kapay. Peace. Nyawing ko din ng Diyos, nyawing milakong kasalanan ng yat, nuwan lari mayayaos kingapunan ng korde. Gino, kumatampang tanggap kaya ka, dapot ikasmaying amano mo, kumayap na ako.
Manatili tamo pong makasiklod. Ing tatak ning mabiye Diyos, o kakong Diyos, kakong malugod ay pa, tatanggapan keng mipmong lugod at kapasalamatan, ingke kang dibinong tatak ning pamamingwa, ingke kang kadyosan, babalot ne ing katawan kut kaladwa, manggaman kapilan, duro ko kong mipmong pakumbabang kapasalamatan, at darawon ko ing matinding lugod at katapatan keka, kakong pakamalan ay pa. Pagparalampu ko keka, ing panwalo mo ko at ding pakamalan ko, kapamilatan niting makapasubaling tatak, at pangako ko ing biye ko, king pamanyuyo keka, manggaman kapilan. Kaluguranda ka, pakamalan ay pa, ibiye mo ing pakalulu mo kareting panawon, kaluguran ay pa. Darawon ko keka ing katawan, daya kaladwa, at panga Diyos ning kekang lusok, kaluguran ay anak, king pamamayad para karing kasalanan ning yato, ampon para kaligtasan daring sablang anak mo. Amen. Talakad tamo po. Pag nakapo, kaiba na po ng final impong final prayer, panalain, kaiba't yung pamakinabang, may ka-exposition po, Blessed Sacrament, kaiba't po lumakad ya, kilub na nimpisamban, at in final blessing, marapat siya kitang anyong benediction po. Salamat. Manalangin tamo. O Ginoong Yesu Kristo, babiye mo kay gaming kegang kataon at daya, king Eucharistia, anting metong at tanda, king agyamang yeni karake mo na kami kimbiyem, mananasana akamtaning ming lubos, itiking kayarian anong no kamabibiyat mag-ari, manggaman king alang-angga. Siklauta. Saluta Risostia que celi pandisos tium bella premun hostilia dorobur fair auxilium unitrino que domino sit sempiter na gloria qui vitam sine termino nobis donet in patria
Santisimo king Sacramento ng altar. Mipuri at mirangal nginit kapilanman. Igbami at sagaban mi samba niya lagyong datang kay kaming kayarian mo, ipaminto nila mo kiri sulip antiban mo. Ingka kanan mi aldo ibiyam ke kami king aldongin. Ampon ipatawad mo ke kaming sala mi ke ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala ke kami. Mga em ke paisawol kintukso no ni kabus mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Maria, kaging grasyang galing Diyos sa tiyuke, nawang gagaring sablang babae, nganya panamahan bunga tiyan Jesus. Santa Maria, ang Indonin Diyos, si panalangin mo king makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligay king igpat, king anak at king Espiritu Santo. Antimoing sa jarang ligay, bat king kamumulan, ngenit kapilan man manggamang king alanganga. Puri Amen. at mirangaling Santisimo king Sacramento ng altar. May puri at mirangal kapilan man. Cristo. Manatili tamo pong makasiklod, kabang lalaba siya po kaya ngarap tamo yung Santissimo Sacramento. Christus vincit, Christus regnum, Christus, Christus
Manatili tamo pong makasiklod. Sequenzia, purihan mi o Sion, inggegang kaligtasan, purihan mi karing dalit ning tagumpe. Kristong ari mo't pastul tune. Yatad mo kaya sablang kapurihan, balo mo. Migitya king sablang pagkalog mo. Ing kaya mga intulit kapilanman, dasnan alimo. Makapasubaling paksa, king masayang kapasalamatan, ing mapagkalam mapagkalam at mabye tinape, ngini king arapan mo saryanang babye. Iba't ka rin kayang kamat, king minuna may kisulu, anti mo imbalo tam, king gazal pantayanan, itmong tetagan, ding labing adwa, miti punla, king apunan, matingid at malino, iapsing dalit mo, magkulang king tula, at mayubong siwala. Iba't king puso mo, kapurian ikalat mo. Uling king aldong ay ti kapiestan sa slagya, inyang king minuna, mitatagya, itang apunan ang makapauna. Kaniting bayong ayin, ing bayong kautusan, ing bayong ari, ning kapahayagan, porma na ning matwang rito, kayang angganan. Ngening bayong, ing sadyang papawina, ing katutuan, alino tatabina, sala alilan ing lungkot ning kabengyan. Depatana kintauling apunan, Kristo, pinabili na ulitan, kayang kapigaganakan kapilanman, kalingwan. At kayang tuntunan gawan guyapnan, tinapit alak ketang papagbanalan, gawan ulinita, sakripisyo ning kapayapan. Iting katutuan, balang Kristiyano pakibalwan, tinapi gagawan kayang katawan. Alak daya ng kakamal-kamalan. Panimanman ayabot ni ning kaisipan, dapat paniwalan ulining matikding kasal pantayanan, amanalig kindibinong kayupayan. Lalam deting tanda, karin makapampan, pag-bage asaling kwalta, atarok ning kaisipan, anyu, ring bage-bage ilang kekatamo akakit. Daya, mi tugtog at laman may pisi, dapat isano mang pagmumulalan at anda kareti, Kristo balutang kabilugan atyu kaniti. Ninuman kaniting pabangan makisulo Kristo, pangitilan ni paglatsyan, king balang apilasa, tunay ang kabilugan. Libo-libo anting metong talatanggap langan, metong anting libo-libong talasal pantaya, mamangan kaya akapilanman, mapawi ulaga. Maya patmarok, king bangketi makisulo. Miyayaliwang pain tungulan karela sa sadya, alang kapupusan na kamatayan, bie alang angga, bie ing karete, kapahamakan, ing kareta, lawan yu, metong lamu pekisulwan, pareo karela, ibinunga. Potang ing sakramento, mapirasuya, magduda, alika, nune maniwala, iti may sabi, kinging balang may pising tandang mayayakit, ing mismong kabilugan, kayang dalang bitbit. Mal arigalo, masagsag aliya, pamimiraso kintanda, milyari. Jesus alang pamibayo ka rin, manatili alang bawas, alang kulang. Nyo, ing pamanganding angel, miyabyeya, king maglakbe, amibatang migkapilit, lawan, into nering anak ibat banwa, karing aso sukat magamit. Katutuan, minunang larawan, may ganapla, Isaak, makagapos, kusang lub a biktima, Cordero, Pascual, Diana, Isalwak, Mana, karing pipumpunan, may baldog ibat banwa.
mismong tinape, maya papastol, sesen mo kami, Jesus king lugod mo, takayan mo kami, pakasngawan mo kami, pagluwalo mo kami, ingalanganga mong kayapan, sana iatad na kami, king labwat ning biye, ban akit mi. Keka aying sablang bake balumot arapat ninukete king yat, antikaniting pamangan, makaibye, kambering kekang santo, mababakengan, keka misa ipagkalup, makadalo king bangketi mo karin banwa, kaya be talapagmana at paintungol abisita. Amen. Tanto be. Tanto mergo. Manatilita mo pong makasiklod. Sacramentum venere more cernui et anti cum documentum novus et datritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio saluso nor virtus quoque sit et benedictio prosidenti abutroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Dinan mo kaming tinapay ba't banwa, Apanibataning sablang ligaya. manalangin tamo, Ginoong Diyos, kamoy lataning misteryo ng kamatayan, at pangasubli ng mebya ng bugtong mga anak, lepot mo yung pamanat busking meto, ketawan, kimit mong kapanaligyan papasyag miting misteryo king sakramento ng Eucharistia. Sa upan mo kami bandago ng ligat ng bunin dapat mong pamangap, kamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Purihin Diyos, Ipuri Diyos. ipurihin kasanto-santusan ng lagyo. Mipuri yung kasanto-santusan ng lagi. Mipuri sa Kristo, Diyos, sampung taong totoo. Mipuri yung Yesu Kristo, Diyos sampung taong tuto. Mipuri lagyo ng Jesus. Mipuri yung lagyo ng Jesus. Mipuri ang puso ng kabanal-banalan. Mipuri yung puso ng kabanal-banalan. Mipuri ang daya ng kakamal-kamalan. Mipuri yung daya ng kakamal-kamalan. Mipuri Jesus, king Santissimo Sacramento ng altar. Mipuri yung Jesus King Santissimo Sacramento
ning puring altar. Espiritu Santo ing Paraklito. Mi puriya ing Espiritu Santo ing Parakleto. Mi puring emunanong degula na indurin Diyos si Mariang kasanto-santusan. Mi puriya ing emunanong degulan ay indunin Dios i Mariang Mi kasanto-santusan. puring mapalad at emimusinga ng pangakagli. Mi puriya ing mapalad ay emi musinga ng Mi pangakagli. puring maligaya ng pangadalabanwa, kaladwat, katawan. Mi puriya ing maligaya ng pangadalabanwa, kaladwa at Mi katawan. punagyo ng Maria, Birenang Ponindu. Mi puriya ing lagyo ng Maria Birhen ampon indu. Mi puri sa Ruseng kalinis-linisa ng esposo. Mi puriya i San Jose ing kalinis-linisan ng esposo. Mi puring Diyos karing kayong angeles sampon santos. Mi puriya ing Dios karingkeyang angeles ampon santos. O sacrament most holy, O sacrament divine, O praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, O praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Lagi ng igpampo ni nga nakampo ng Espiritu Santo. Amen. Maya payabak po.